teman-teman, jumpa lagi di Laki Channel. Sekarang aku mau baca Janji TKA Asia. Janji TKA Asia Bustanul Atfal. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di bawah sini ya teman-teman. Dengan wajah yang berseri, pakaian hijau kuning. Janji TKA Asia Bustanul Atfal. Kami putra putri TKA Asia Bustanul Atfal. Satu, menyembah dan bertakwa kepada Allah. Dua, taat mengikuti jejak Rasulullah. Tiga, taat kepada kedua orang tua dan guru. Empat, kasih sayang terhadap kawan dan sesamanya. Lima, selalu berbuat kebajikan. Enam, taat mengikuti peraturan TKA Asia Bustanul Atfal. Teman-teman jangan lupa subscribe,